Pastor waramutse. Waramutse neza. Ako pastor naje kutujyajya. Yashaje uvuga gake utazandaburiza ku amaturo gacinda guhagamaze. Ceceka shanza haguha. Ngo zagirute. Zaguhaho. Abo guhera uyu munsi. Uzamuye monera ugiye kujuvuza n'ingoma. Yewe pastor do wagerana nana twiteguye ko naziza. Ingusha. Cyose nanaze. Ngaruka tuje gusenga. Pastor buretse tuvugane gato. Buretse. Mwaramutse pastor. Waramutse neza. Makuru yaramutse. Ni meza. Bite sha. Makuru. Makuru ni meza. Kore wakesheje. Oya ntago nakesheje mwazina. Ariko tuhagereye mu gihe twese. Hanyuma mwaramutse mute mwebwe. Bawinjiye sha bawinjiye. Ubushize warambiye. Kuriye gute. Ubushize twagiye 2,700. Tumaze gutura 2,700 mbere za setis. Warandiye. Twasi 2,000. Twakagombye kugabana ubundi tukanganya. Erega abandi bose ntaba bafashe. Umva nanje kanze ngubwira. Uyu munsi ndemeye nguremo ikoti ndayimbaza ku buryo bwose bushoboka ariko bature menshi. Ariko baraturetse turagabana. Gabana nyina kara kukano. Oya kugabanyaho turanganya. Ariko urabizi uyu munsi nazanya kana. Bundi kugira ngo ushome imyuka neza utubwirize uri kumva. Manza wasoma kwa yino. Manza wasoma. Bunda kwinjira mu sengero udafite imyuka. Hari gaho babwiriza ugasanga bagize ute? Ntabwo bumvise. Kuka karishe gucase. Umva rero ufata sapiro nyifata. Ufata gori nyifata. Ariko babibona nabi. Ariko umva ko urafata gorira ngayifata ugafata sapiro ngayifata. Nta kibazo. Turarunganya. Ariko nyine uturishe menshi. Bagenda. Uturishe n'ibirundo. Bino winjire munzu y'Imana hanze ni habi. 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 Bino winjire aravuga ati ngo mana mbabarira kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho. Amena. Munje ku Mana cyangwa muhungira kuri je pastor nzabageza ku Mana. Haleluya. Sibyo ibyavuga murabyumva? Turabyumva. Munzu y'Imana akwiye kuza abantu benshi ariko bazanwe no gukora umurimo w'Imana bakamamaza ubutumwa bagatsinda abadayimoni. Abadayimoni bose nibatsindwe mu izina rya Yesu. Pastor yakora ushinzwe Satani atsindwe winjiriye umukristo wacu. Ntagenda gatuye kugira udatuye muturasinya itegeko nasigaye maturo maze abona agenda. ibyo mvuze abikurikize kandi nawe aba ari wo kugira ngo uruhare. Ntagenda gatuye vuza ingoma ushyira akaririmbo agakorasi. Uri Mana pe, uri Mana pe, uri Mana y'amahoro. uyu muntu witwa Emmanuel naze hano tuvugane mu gikari. Imana iramuntumye. Ugiye kuvuga ko mpaye intama sibyo? Hariya mu ruhame. Uje n'abandi bose babonereho bature. Nibatura nyine bo iyawe urayigumana ingumana izo bari mu mpezi sibyo? Sawa nta kibazo. Nta kibazo. Ubwo nyine tugiye kugenda uvuge ko mpaye intama mu ruhame. Niko bimeze pastor. Imana pe, Imana pe, Imana y'amahoro.
vuba cyane. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya nifuje gutanga intama ngahera pasiteri. Aya, pasiteri wese n'intama. Umva ngo tuvugane gake. Pasiteri sumuhaye intama? Nta ntama muhaye ahubwo ni igihuha. Ye? Ni igihuha. Oya, umva rero nanjye nibishaka igihuha. Iyo ntama yahaye pasiteri sifite imyerere ibiri. Irayifite. Okay, nanjye rero izo myerere zindi kugira njye numvikana na pasiteri. Ndazigu. Ndigishaka igihuha nanjye ariko mbizo myerere ibiri nanjye kuko muhaye iyo ntama. Ko nturaga neza se urayiburamo. Ngurije ko ibintu by'umunsi byawe byiza cyane. Niyo mpamvu na mwarimu kuri uyu munsi iyo ntama nahaye pasiteri muhaye iyo myerere ibiri yaba yarabyaye iyo ntama. Imana y'amahoro ndakujuhiruka. Imana y'amahoro ndakujuhiruka. Haleluya. Pasiteri ubusanzwe umwana w'Imana turakwemera. Haleluya. Niyo mpamvu uremereye imitsingi ebyiri. ababishinzwe nibaza baturishe. Mu by'ukuri twafashije ariko si ikibazo kiri hano. Izo mitsingi ebyiri ni iza pasiteri nangwa Ni njyewe sha. ni mu kabari ntabwo turi mu rusengero. Turi mu rusengero ariko ni izanjye. Ndabyemera. Ndufashwe pasiteri ndakanda uri kubaho. No. Pasiteri mwagiza iki ni iki bakwemerera amazi twumve oya guma